Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channelku. Kali ini kita mau bikin konten segmen TikTok of the Day. Kita bakal nonton video apa saja yang FYP yang masuk ke page gua hari ini. Jadi kita nontonin itu dan kita lihat komentar-komentarnya. Ada yang lucu atau tidak? Kita baca di TikTok website aja. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk teman-teman. Kita masuk ke video pertama. Video ini kita masuk video pertama. Bun nasinya mana dari tadi aku nungguin malah. Oke, kita puter. Bu, kasihnya mana, Bu? Astagfirullahaladzim. Kasihnya mana, Bu? Bu, kasihnya mana, Bu? Astagfirullahaladzim. Apa nih, kasihan banyak yang jualan sampai ngantuk gitu. Aduh Bu, semoga rezekinya dilancarin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kita masuk video berikutnya, men. Nggak ada komentar yang keren kayaknya. Nggak ada. Oke, kita masuk next. Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. Helikopter, helikopter. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit perut gue. Astagfirullahaladzim. Şanema kotreba. Helikopter, helikopter. Ya Allah. Para koper, para koper. Astagfirullahaladzim. Helikopter, helikopter. Şanema kotreba. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, sakit perut gue ini malam-malam. Kok FYP-an beginian sih? Astagfirullahaladzim. Apa nih? Helikopter, pin bang, helikopter. Astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit perut gue. Baling-baling bambu. Sialan emang. Bukannya buru diangkat, malah diceramain dulu. Film apa namanya? Film azab kubur kayaknya. Astagfirullahaladzim, sakit perut gue. Lo ngedit sambil ngakak kan? Gue tahu lo yang rasain. Gue ulang lagi deh, ya Allah. Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. Helikopter, helikopter. Şanema kotreba. Gak kuat. Sakit perut gue, sumpah dong. Ini apa lagi nih, FYP semua isinya helikopter. Ya Allah, sakit perut gue dong. FYP semuanya isinya helikopter. Astagfirullahaladzim, sakit perut gue, ya Allah. Yang komen siapa sih? Gue like komen lo, bener deh, gue like. Astaga. Aduh, sakit perut gue. Sumpah dong. Aduh, berair mata gue. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Putar lagi lah. Helikopter, helikopter. Para koper, para koper. Helikopter, helikopter. Şanema kotreba. Ya Allah, dimuter-muter bilang helikopter. Astagfirullahaladzim. Ini yang komentar nih apa? Bangke siapa nih, Sanjay. Astagfirullahaladzim. Aduh, sakit kerang gue ketawa. FYP semua isinya helikopter, para koper. Astagfirullahaladzim, sakit perut gue, ya Allah. Capek sama, aduh sakit rahang gue ketawa. Aduh, capek ketawa. Anjing. Astagfirullahaladzim. Maling pocong. Ini komentar yang gue like nih, gue ngakak banget sumpah. FYP semua isinya helikopter, para koper. Aduh, sakit ya. Aduh, sakit rahang gue. Aduh.
Gue ulang lagi lah. Gue ulang lagi. Helikopter, helikopter. Parakoper, parakoper. Helikopter, helikopter. Gue nyerah. Sakit parah gue ketawa mulu. Astagfirullahaladzim. Gue like. Astagfirullahaladzim. Tadi yang lain. Ini apa lagi nih? Ih, kok bisa gitu ya? Kayak bunyi katak gitu ya. Oke. Jarum mana jarum masuk. Dikira balon apa? Apaan sih di gua ngakak. Anaknya be like. Gue kenapa? Astagfirullah, anaknya be like. Ini ibu gue kenapa lagi nih? Astagfirullahaladzim, kasihan anaknya kena mental segini. Astagfirullahaladzim, sakit perut gue. Ekspresi wanita ketika kalah bacot. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Next lah. Yang apa lagi nih? Musiknya baca. Siapa sih yang ngasih musiknya, ya Allah? Ya Allah. Siapa sih yang ngasih musiknya? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, sakit perut gua dong. Kita baca komentarnya, Awas aja sentuh love gua. Oke, pas banget lagunya. Anak lagunya bikin waktu mundur 5 tahun silam. Digenjot dulu biar bisa keluar filosofi pompa air. Oke lah, kita next. Apalagi nih masuk FYP hari ini. Ya Allah, kreatifnya orang Indonesia. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aduh, kata mulu sakit perut gua, sumpah dong. Oke, ini apa nih? Semoga usaha Al-Fatihah makin jaya. Sukses. Oke, udah bikin izin nggak keluar. Semoga usaha. Oke. Aduh, sakit perut gua dong. Kita next video berikutnya. Oke. Apa nih? Apaan sih? Oh, cantik kali. Oke, kita next. That I like pizza. That I like pizza. Kalian jangan coba-coba buka di Google, tulis spasi, jangan. Oke, kita next. Ini konten dewasa ini. Oke. I'm addicted to it. Optimum Pride. I'm addicted to it. Kita next aja. Helikopter, helikopter. Anjir, kok helikopter lagi sih? Helikopter parakoper. Astagfirullahaladzim, udahlah, come on man, sakit perut gua, astagfirullahaladzim. Pas bangun, main rebuka. Oke. Gak nyenyak jir kalau tidur di situ. Oke. Helikopter. Parakoper. Helikopter. Astagfirullahaladzim, ini apa sih? Kita next lah. Ya rekomendasi. Apa ini Muhammad Yesus Siddhartha? Ini kayaknya editan nih, nggak mungkin ya Muhammad Yesus plus Siddhartha, nggak mungkin. Ini pasti editan. Oke, kita next. اللي يخاف على روحه Apa ini? يقعد مع النسوان ودي العربان كلها تقف على رجليها اللي يخاف على روحه
نقعد ما عندي سؤال. Oh, ودي الأربعة. Zionis. Sialan emang. Tunggu nasib kalian ya. Aku pasti akan paling depan berhadapan dengan kalian. Gaya lo. Oke. Kita next. Helikopter, helikopter. Kok helikopter lagi sih? Helikopter lagi sih. Ya Allah, kita ulangi nah. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Şane makoter. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. Anjir, gila. Laki-lakinya keren banget. Keren banget. Kasihan gak ngajian 20 tahun koleksi. Ya Allah, helikopter 3 kali lah helikopter mulu dah. Sialan emang nih algoritmanya. Kita next. Udah, ampun dah, gak kuat lagi gua. Minta maaf lagi lo. Siapa itu minta maaf lagi? Udah gue gak kuat lagi dah. Kita coba next lah. Apa nih? Ku tak percaya. Oke. Kecil pemangsa rimba. Kecil pemangsa rimba. Keren. Keren banget dong. Oke, kita next. Itu apa nih isinya? Itu yang ngomong siapa lagi ya Allah? Panik sampai tinggal. Astagfirullah, siapa nih? Gue ulang-ulang nih apa nih? Astagfirullahaladzim, ya Allah, sakit perut gue. Apa lagi nih ya? Gimana nih? Ini 2 orang. Ya Allah, dia nuduh orang. Ya Allah, sakit perut gue. Udah sakit perut gue, udah sumpah dah. Saat lagi gue udahlah, kita stop dulu lah. Oke teman-teman, thanks for watching this video. Sampai jumpa di video berikutnya. Video TikTok of the day hari ini. Itu FYP yang lewat di page gue hari ini, malam ini. Gue record malam ini. Astaga, sakit perut gue sumpah. Ini rahang gue udah pegel ini. Oke teman-teman, thanks for watching this video. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.